Image Powdam Yang Bill Singwahan Ratram Noxabolina, Kurumzari. Nasi Moro Powda Impal Sewage Project Sahitra Mariga Tataruk Surapawa, Loshindra Lady Haina, Sado Tondo, Gomna High Cray. Myrosing Octona Puni Topic Torum Pantona Cray, Loinana, Prime Minister Nanda Modina, Mohanpur Irrigation Project, Nasi, Lonsstow Cray. Howsik Mapung Pau, Lobirasi. Social researcher Sado Tondo Com High Cray, listening ani Sumna Anigi Mars Mangada, Manipur Rajagi Rajapal Bet Marwa, Francis Embassy Yauna, Matamadugi Sarkana, Impal Sewage Project, Kidamaklupa Crore, Sahunga Kulumdoi, Dasmik, Humdrani Pansang, Sengat Pahoke. MOU signed Tonakiva Project, Asi Sahi and Imanung Logadamani. Housing Sahi Tramariga Tataruk Suro Power Losinman under Lady, Wapamasingasi, Press Club Tap, Pawising Unabada, Sartona, Fondo Kivani. Project Asi Ahan Ba. Project City area packet key. Contractor Manga Amadi, subcontractor Sam Rona Tabaktawi. Mari Lady Sing the Hanglubada, listening on Sumna Home Dagi Howie Hina Pondor key. Other so listening on Sumna Mari Dagi Pavada, Sahi Tramariga Tatret, Henzin Cray. Numita Parga Numit listing Manga, Sunny Modra Manga Sure. Nomising Laptulaga, Pargana Numit listing Mariga Satret Sumna Taruk Sure. Listening on Sumna Train Pan Zulai Nipanda, Losingani Haina, Matamadugi, PICD, Minister T.H. Haukipna. Deadline peak if the Natana, listening on the Suna Drum Doida Amuk Matamadugi, PhD Minister Hemosandrana, Mars Train Panda, Lusingani Haiki. Kanabagi Mahota Mangun Hele, Sarkan White Paper Putokana, Assembly in Nozumi Famda, Nainabu Haiki. Sewage project Sigi, Kanos da Kana Biraga, Lusinabagi Damaka, on this year da, Haunabagi in Mako December with the Hayaduku, December Jodrabasu, Sigi Mangja Oina, Haunabagi Damaka in lifespan 30 years na machinery and pipe ki piri basida 30-15 years di chakhrabni na sida assembly sida pajana akoi laiba munsan sida pen nairina bire badi ina phagani haina lawe state asida handak thokiba ising isauna wahallaba mioi singi matengi damak UNACO school na chief minister gi relief funda ngasi lupa lakh ama dan tawkre senpamadu UNACO school gi chairman and irabantana semester and birenda semester gi secretary ta pangthokpa sambathram amada khusinake agar pambi thamara khunjal singda anuba sama piduna state asigi tungkoi nagi oiba semilon da phagalhalgali haina semester and biren haikre wafam asi semester na forest development government of Manipur amasung joint forest management committee JFMC luang sangbam anina Sinduna Langol Reserve Forest da ngasi pangthokhiba agar tree plantation in Manipur gi thoromda haikibani thoromdu da pamusing da CM da phonokhiba da state asida hana poppy plant tharma kunja singda hingnana bagi atopa thosilama oina tharong asi packet pani agar thabasina aikoi gi akoi ba kanbathana tana umang kokthok padagi su kanmangam lagani hairuna state asi sin thuna agar pambi lakh lom thagani haiki thorang asi mai pakna ba myang laiki dagi su sabot pina ba su semester na myang na phongdokhe Thamdra Saruk Yakiba Forest and Environment Minister Syam Kumar na Ashiguma Thorang Asina Miamda Agar Thabagi Maroi Badu Wakal Tahanduna Umang Yokot Nabagi Wakalun Su Miam Piragani Haiki Thamdra Deputy Speaker K. Robindro PCCF and SOFF K. Angami Amadi Forest Department Musing Su Saruk Yaki Manipur Sahitya Parishad Impal Sinduna Manipur Sahitya Parishad Impal gi marphu humdoirak suba sahi gi mifam amadi upati amadi sel gi malalan thokpa ngasi palace compound leba Maharaj Sandrakriti auditorium pangthokre thoramatuda athoi mithunen oina saruk yakiba Manipuri Governor Nazma Heptulana hai Manipuri loan ase ina khunba loan amani Manipuri ai bai bisingna lamdam asibu awang thakta thangatuna lakli Naligai matamdagi hauna literature sina art and culture gi saktaktuna lakhibani Tharamadu saruk yakiba art and culture gi Mr. Langpuk Lakpam Jentukumar hai Manipur Sahitya Parishad amadi Manipur cultural policy sahon hanamba honabada lengak na sumiyeng thamduna lakli Manipur Sahitya Parishad thamkiba resolution mari adubu taramna OA lengak na athuba matamda resolution asi yangsilagani Sahitya Parishad ki aibasing amadi mari leinabasingna
मखोई थबक तौजनबा मफम अमा लेंगाक न पीनब होनरी मतम मतम की मतुंग इना लेंगाक असिना मतम मतम की लम असिदा चाखोनबा पॉलिसी कया पाइखतुना लाकली अखोई पुन्ना लम असिदा खुसमनदुना थबक तौमिनसि हाइकी औरम मदुदा मियोय कुंथ्रानि थोइना मना यंथोक्तुना कुंथ्रानि थोइदा मना यंथोक्तुना इकाई खुमना उठकी मना सिंग असि मणिपुर साहित्य परिषद उपाधिदा मियोय कुन परिषद की सना मेडल फंगलबा मियोय अनि परिषद की सेगली मना फंगलबा मियोय अहुम परिषद मणिपुरी लोन साहित्य की अपुनबा पोथोक पीबा सेलगी मना मियोय अमा अमदी लाइक पीबा सेलगी मना मियोय तरुक यावना मना सिंग असि यंथोक्की थरमदुदा यास्कुल एसी के एमएलए थोक्सोम सैत्यव्रता अमदी मणिपुर साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट प्रोफेसर कांगजम इबोलना सिंग मियोय क्यासु सरुक याखे Manipuri literature and Manipuri language. Thus, again, by Manipuri language was due to the richness and also due to continuous effort made by the people of Manipur and especially of the lovers of Manipuri language and literature, an organization like the Manipuri Sahitya Parishad devoted to the development of Manipuri language. South Eastern Sporting Union Sesuna Konba area laiba handak sahi ki Manipur Board Council amadi CBSE na loba class 10 amadi 12 exam da makok mathang taraba mahoi sumu ok pagaloina mana piwi throm amangasi Sesu gi hall da pangthokre throm duda kaksing AC ki MLA Y Surchandra Thoi Mithung ex councillor KSS Sauna akhanaba Mithung amadi Sesu की वाइस प्रेसिडेंट येंखोम बिरेना थोरम मपू ओइना सरुक याखे बोशम न लोबा क्लास 10 एग्जामिनेशन 2018 दा थौवाल म्युनिसिपल काउंसिल न कोन मफम द लेबा मा ख्वाइदगी वांगना फंगबा महिरोय अहुम दा पीबा हानबा अकोइजम भुबोन फैमिली निंगसिंग मना येथोकपगी थोरम ngasi थौवाल डिस्ट्रिक्ट की थौवाल वांगताबा सोरोक मखादा पांथोकरे अकोइजम भुबोन फैमिली निंगसिंग मना कमिटी न सिंधुना पांथोकिबा थोरम अदुदा बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की थबक्तगी पोथारबा एडिशनल डायरेक्टर आरके यास्कुल मणिपुर यूनिवर्सिटी की थबक्तगी पोथारबा चिफ लाइब्रेरियन टीएच कॉमडोन अमदी जेडईओ जोन 3 थौवाल की थबक्तगी पोथारबा जेडईओ एके नरेंद्रना अथोइबा मिथुंगसिंग ओइना थौवाल म्युनिसिपल काउंसिल न कोनबा मफमदा लेबा महिरोय अहुमदा अकोइजम भुबोन निंगसिंग मना गिदमक लुपा लिसिंग मंगा गा लोइनना सर्टिफिकेट अकोइजम ओंबी इवेसा निंगसिंग मना गिदमकता लुपा लिसिंग मरिगा लोइनना सर्टिफिकेट अमदे अकोइजम लीलावती निंगसिंग मना गिदमकता लुपा लिसिंग अहुम गा लोइनना सर्टिफिकेट सिंग यंथोके केक्रू यूथ स्टार ऑर्गेनाइजेशन KYSO यारिपोक केक्रू सुसेंदुना हंदक हाइडोकिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर अमदी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना लौबा क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 के एग्जामिनेशन सिंगदा केक्रू खुलगी ओइना माइ पालकलबा महिरो सिंगबु पुनिंग थगुतुना सेकेंड मेरिटोरियस अवार्ड यंथोकपगी थोरम अमा ngasi यारिपोक केक्रू नोंपोक पंथोइबी लाइबुंग कम्युनिटी हॉल दा पांथोकरे थोरम अदुदा वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA कैशाम मेघाचंद्रना अथोइबा मिथुंग केक्रू आइडियल प्रोग्रेसिव कमिटी KIPC की प्रेसिडेंट L इबुचौबिना थोरमपु अदुगा यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की काउंसिलर कोंजेंगबम इटो वार्ड नंबर 9 की काउंसिलर लोंगजम कमला केक्रू यारी क्लब की प्रेसिडेंट अथोपम सुनील केक्रू यूथ डेवलपमेंट क्लब की प्रेसिडेंट लोंगजम इबोयमा मैतई KIPC की हाने की प्रेसिडेंट कोंजेंगबम मनी अमसुंग सोशल वर्कर सोलाइसम सुरेशना अखन्नब मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखे कोसम बॉसम अमसुंग CBSE की क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की एग्जामिनेशन सिंगदा केक्रू खुलगी ओइना माइ पालकपा पुन्ना महिरोई सिंगदा सेल अमदी LED लैंप खुलोल पोचिंग ओइना पीदुना पुनिंग थवतखी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अद्य प्रसाद पांडेन हाइक्रे महाक थबक तौ हाइना खलकलबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC की फमदगी महाक थादोकलोई महाक की मथक्ता सिरिबा मराल सिंह असि अरानबनी अदुगा यूनिवर्सिटी असिगी दिन मंगाना रिजाइन तौखिबा अदुसु फोर्स अमगी मखाद तौखिबनी हाइना ngasi पाउमिसिंग उनबा अमदा प्रोफेसर अद्य प्रसादना फोंदोखरे महाकना हाइ महाकु याबु ओजा अमदी महिरो क्या लेरी लाउरिबा सिंह असिदी खरखतनी हाइखे जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी JSCC ना इसिंग इसाउना सोखलबा मफम सिंगदा तेंगबांगबगी थबक ngasi पीब हौखरे ngasi अहोबन नोइता इम्फाल वेस्ट की
mafam samurau wangoi amadi upokpigi relief camp singda asa thakki polam sing yanthokki hairiba tengbang bagi thabak ase makhatana atopa district singdasu chathaki gani haina NG Milan convener JSCC na phongdokre mahana makhata duna phongdokkibada isau ase खुशेमना थोहनबा इचाउनी मसी सरकार असिना थिंगनबा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा उवा याथतपा थिंगनबगी सेटप फिरेप अमदी एक्शन लखोटपगी मतम ओइरे लोनना मफम कयादा दाम साजिलिबा असि थिंगबगी मतम ओइरे हाइना महांगना मखाताना फोंदोखी हौजिक हौजिक अवाब तारब सिंग असिबु कोहनबा सरकार की पॉलिसी प्लान यापीदुना थबक ओइना लखोटनबसु महांगना मखाताना फोंदोखी Sing asi akoi leptana sat hujik oiduna akoi mitmang taaduna leirabani habisima akoina kupna akoi gi oiba miyeng degi JCC oiba miyeng degi so akoi yengjaba matamda akoi masi phange marmaduna paliba lenga asina siguma next man-made calamity sing se akoi thoktana namagida makta akanma phirep lobiduna loina na wariba miyam sing se makoi gi awabada hena mai chusan manataba makoi gi awaba se kokna bo honabada karamba plan amadi policy tawgadagi habdo lenga asina pakhat piu haidana Kaksing Bazar Business Welfare Association KBBWA Kaksing gi General Body Mifam Amangasi Kaksing District ki Kaksing Phospat Laikai de Laiba Library and Information Center Kaksing gi Mipun Sangna Pangthokre Kaksing Kaithel bu hena sakhot hanaba pandam amagi makhada lingkhat kiba Kaksing Bazar Business Welfare Association gi Dramathoi suba oina pangthokkiba General Body Mifam aduda Moirang Them Santa President Kaksing Bazar Business Welfare Association Kaksing Kaithel gi area da dukan phamliba ahal oiraba mioi ani Naurem Tomsa amadi mangnabum megha ahumna thormapu sing oina saruk yake ngasi gi General Body mifam aduda tara suba General Body na khalamba committee na Kaksing da paikhat lamba sakhot thorangi thabak sing gi report pathokpa amasung association asigi mathang sahi ani gi nauna thopugdaba mioi 35 na saba executive members sing khanba loinana ahen executive member hapsin bada ngasigi mifamna ayaba piki hairi jiri bamrom dagi imphal chatpa matamda pot puba gari singna gari gi arumba yaurga ton taruk kilolis sani dagi hena puba yaroi haiba high court ki order amadagi national highway number 37 da gari thoujariba mioi sing di awaba ka mayok nare hairi ngasi jibam gi dibong sanakal da leiba Food Corporation of India gi office mamang da tata drivers singna awaba kaya mayok na duna leiriba asigi matang da drivers singna phondorok pada hojik drivers mayamna leiriba asi yamna wana leire makhoi hojik phawda FCI da leiriba arumba onaba thong sida pot gi arumba ton masing check taunaba ngasi phawba lak tawduna lakli masida Makhoida akaiba amata leijate adubu FCI gi lot lakpada makhoi ngasi leiba sumna adumak line da lengduna arumba onaba ngaigadoribra arumba onaba thongda pot arumba onbada nongbada sangadaba adu thama khaima thama sangsilae masina makhoi hingba ngamlaroi Lenga ki maikai dagi ton mapal dagi hena puba yade haribasu makhoi yajage adubu ton mapal pugadabani haiba asida ton ge arumba onaba thong adu leitabadagi driver singna thengnariba awabasi yengsin biduna athubada arumba onaba thong thambiu masi leitabana asina FCI da tangjaduna arumba only jiri bamgi FCI da natana atopa mafamda arumba onaba thong leite masida Lengang nasu arumba onaba ondaba yade harbanina FCI da arumba onaba honabada line da gari kaya amat lengduna leiri amadi cement puba gari singna nongmarkta leiduna arumba onabagi haidun leiri cement gari sing asigi cement sing asi ising sangduna nung on khrabadi masigi teksa kanana obigadori bano mari leinaba authority singna miyeng sangbiduna FCI gida tangjiduna sinabagi mahutta Manipur lenga ki oina arumba onaba thong ama thambiu haina phongdorke Jamaitul Ulma Bishnupur district ki president A Salamna haikre haukiba tang trampan gi ayukta thokiba lawpham gi wathokta mioi ani sibe yana phurokkiba adugi asengba langla langjin puthokna ba senaba mioi phabiu hairiba wafam asigi matang da lamdam sigi club organization amadi miyam mateng pangbiu numituda
मियोय अनिदा खुद थारखिबा मियोय अदुगी ममिंग MD Manap Miyakawi aduga sokpati laikan nariba miyoy ani aduna MD Sikuldar amadi Halim Haji Kawi makhoi animak resource la laikan nari haina ngasi Manipur Press Club ta pawmisinga unaba amada e salana phongdoki Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board MBCWB gi General Secretary Soibam Birmani na haikre sahi sigi July ani phawi manungda Manipur Building and Other construction labor singi card pitok trabadi labor singna democratic oiba mong na khong sangsil lagani wafam singasi Manipur Press Club ta pamu singa unabda S Birmani na phongdok khibani mang na hai English sing sum ani sumna traipan phawda labor card pitok pa ngamloi dawri masina maram orga labor singna phangada ba khudok saba phangbagi asa udre maram maduna lengak na labor singi card semalo sinbiu haike sinmi singna 2018 sum 19 ge academic session yo kopota अखोई 2015 16 17 की बेनिफिट फंड बच्चा सिमिसिंग याम ना चोको पोलुम पुजरे मसी मतुंग सरकार ना याम अकन बदा मेंग जगनी तसेंगना सिमिसिंग की स्वाटदा अनो सरकार सिना अथु मेंग चंबिर पोलन सिमिसिंग मतम काम कोइने दिगी कोइ तांदोन लाइफ डिमांड सिंग से सुचोशन फुलफिल होइने को ताजे करिगुंबा हारिब डिमांड से करिगुंबा चली था सिगे जुलाई था की तांग अमबो की मन पीब ngam de batar gadi तांग अनि दगिदि कोइ माज सिचुएशन से थन प्लान तोरे था सिगी होखिबा तांग ट्राइन थोइदा मोरेदा सुखिबा अकन बनोंग न मरम ओइरगा अहिंगी पुंग अहुम तारकपा मतमदा मोरे वार्ड नंबर 1 ISTC यूनिट 2 मोलहोय वेंगदा सिंग लेबाक निंखाइरकपदा SL मोआना वाईफाई गी युम गी मनिंग थंगबगी रिटर्निंग वाल गी सरुक सिंग काइबदगी लेबाक सिंग नमथरकतुना मांग तहनख्रे रिटर्निंग वाल काइबदा लेबाक सेथरकपा कया ना मोआना वाफाई की युम की मनिंग द लेबा ऊन साबा युम अमसु लौबा यादना मांग ताखनख्रे युम असिगी मनुंग द थंबा आलमीरा अमदी अतै पोट खरसु अमांगता थोखरे हाइरी थोदो असिगी मतंगदा सरकार की माइकैदगी मतेंग खरदा ओरबसु फंगनबा हाइदुना सेरोल अमसु युम्बु अमदी मोलहोय वेंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अनिगी माइकैदगी था असिगी तांग ट्राहुमदोइदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर मोरेदा थाजिनख्रे अदुबु कानबदी फंगद्री हाइरी हिरमसिगी मतंगदा युम्बु अमदी मोलहोय वेंग की वाइस चेयरमैन अमसु ओइरबा मिस्टर सोखोथांग वाइटेना सरकार की माइकैदगी मतेंग खरदा ओरबसु पांगबिनबा सरकार की मेंग सिंगसलकले मरमदिन मस्तांगत्रानी थोई मुंदांग पुंग अहुम मखाइदा नोंगकन्ना ताबगी मसी एगी रिटर्निंग वाल असिनिंग खाइदुना मखादा जानिपागी जुमसु सोखरे मरमदुना तांगत्रा हुंदोई निमित्ता एना ADC दसु CSC थाबीरे अदुगा लोइनना मसी यारगदी गवर्नमेंट साइडगी मतेंग फंगबा याबा फंगिनबियोना एना अपील तौजरी थासिगी हौखिबा तांग 38 पलेन कक्सिंग सेलिबा टाटा मैजिक अमदी डीजल ऑटो सिंगना हाना लोरम्बा भरा लुपा 10 दगी मरम चादना डबल हेंगलकपा असि मतंगदा मियाम लोकल अथॉरिटी अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगी अपुनो मिफम पलेल बाजार बोर्ड एक्शन कमिटी न सिंदुना पलेन जेपी गी उपप्रधान S जयकुमार मिफम मपु ओइदना पांगथोखरे मिफम दुदा तिनखिबा मियामना मोट अमतो ओइना खंगौदना लुपा 10 दगी कुंदा हेंगलखिबा बु कन्ना यारिंगदे फोंगदोखि किलोमीटर 10 सांगदबा लंबी मतेक असिदा हेंगलिबा भाड़ा असि मरम चादे पुबा थांगमा ngamloi maram aduna पलेदगी कक्सिंग सेलिबा टाटा मैजिक डीजल ऑटो खुदिंगमकना भाड़ा लुपा 10 अदुम खक्तंग अदु खक्तंग लौगदबनी मियामनसु भाड़ा हेना पिबिदनबा अपील तरुकले भारतीय जन संघ लिंखतखिबा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मफमदा इकाई खनबा उल्दुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कांग्रेस पु सिधग्रे कांग्रेस ना ओइदा पादबा सममनबा अमदी फत्तबा उबगी वाखलोन कन्न संदोकले इमुंग अमबु पुखनबा होनबदा सकनायबा मियोय अमबु सकनाबा मियोय कयाबु करिसु लेतना लौदुना लागले वाफमसी मोहनपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च तोदुना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हाइकिबनी प्रोजेक्ट अदु मध्य प्रदेश की राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट साबनी कांग्रेस ना लेंगागलिबा स्टेट मध्य प्रदेश पु अनाब स्टेट अमनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोखि मियामना बीजेपी दा थाजरी बीजेपी ना मियाम याइफनबा प्रोजेक्ट यासु पाइखली हाइना प्राइम मिनिस्टर मोदीना मखाताना फोंदोखि स्पेशल काउंटर टेरर अमसुंग काउंटर हाइजेक ऑपरेशन पांगथोकपदा सिननबा ब्लैक कैट कौबा कंप्रेहेंसिव साइकोलॉजी टेस्ट ग्रुप अमा NSG की सेमख्रे कमांडो कन्वर्सन कोर्स CCC
असी हानगी फोर्स ता यौसिलगनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG असी UK अमसुंग जर्मनी की स्पेशल काउंटर टेरर फोर्स सिंगा मानना सेंगवतखिबनी फिजिकली अमसुंग मेंटली सोनदबा लार्मी सिंगना ब्लैक कैट ता यावगदबनी मसिन लेबाक असिगी ख्वाइदगी फबा कमांडोनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइ पाव अमुन पिजरी इम्फाल सीवेज प्रोजेक्ट सही 13 का था 3 सुर फावा लोइसिंदर लेरे हाइना सदो तोंदो कोमना हाइक्रे माइरोसिंग ओक्तुना पुनिंग थोरपगी थोरम पांगथोकना खरे लोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मोहनपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट ngasi लॉन्च तौखरे ngasi गिदी पादम संदुक सभा मतांग असे लोइजरे म्याम अमुकना खुरुमजरी।